Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. Iti biyagyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya? Ngam saan aday to'y awayawaya ti panggapuan nyo, amang ipalubos nga iturayan na kayo ti tarigagayo kas tao. Agtitinulong kayo kitdi gapo iti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Mami, palubusan da ko nga boarding house. Wan, kayat ko nga ag-boarding house ka. Ngam damagag pa'y ka ni daddy, wan. Apay nga min ani daddy dag desisyon. Masapul a pagtungtungan mi pa'y Sigurado at di na kayat, makapasuron. Siyak ti makaammo a makisarita ka ni daddy, anak. Lakay, ag-boarding ka no ni Kati. Anya? Iji asidag ti universidad a pagad-adalan na. Saan ang mabalin? Imbagag day ta idin. Apay aya adi mo kayat. Tapnoan niya. Tapno na waya ang makibarkada, makidate iti boyfriend na. Ay na, saan ko mga min a negative ti panunutem. Amok ti plano na. Kasadot na ti magnangagawid. Nagasidag dito'y balay tayaw, iti eskwilaan da. Gastos laeng day tabakay. May mayat mo't laeng no agawid dito'y balay. Tapno makatulong pa dito'y balay. Mala, maturog ta nga ruden. Ibagak to day taken kwa na inton bigan. Sumra ka ni daddy iti trabaho na. Inka agluganan ta idagas na ka ni school. Jack kayat. Oh, aday ta. Agbusbusinan ni daddy. Mapankan Makapasuron ni daddy. Kontrabida talaga. Makapasuron. Bayag kalaki din ay anak ko. Maladaw kan. Ay. Apay aya na kami suot ka bigbigat. Kaya't ko tiyag boarding. Nagado ti project kan assignment kong aramida. Kakaasi ak nga awit. Ay, wala kalaki din aya. Basta, ag-boarding ak. Among ka di may ag-boarding akon. Oh, talaga? Ay ngam saan kasi ti boarding house mo anagalas. Sa dino nga iti pagboardingam. Diyan na pinta sa boarding house. Jay ado kami. Jay aglalaok, babae kan lalaki. Ay, madiday jay. Agkadwa kami ka ni Aldin. Hala ka. So what? Dakas aya. Saan ka di nga agar-aram kan kaday jay nga Alden? Iso nga rod akayat ko ti ag boarding house. Ija asidag ti pagababangan na. Tilar aramidam. Kasano ka ngay ama kaadal no kasta. Ay, awan bibiyang mo kanyak, may. Ni, lolo, da kayo mat. O may kulaeng idagas da ito allowance mo. O may kukumaalaan ijay balay. Isupay mo't ataktak mo ang mga laa. Kan may sa, kunam nga do ti project yu ita. Wan nga rod lolo, ala, umunag kayo. Magyaman na. Kan kasaritak gayam ti landlady yaw. Apay mat. Damagag ano, kumusta ka dito apaw? Amangan mo't no, dalalaki nga umay agis istambay ditaw. Ay, saan lolo? Ngamin, na-stricto di landlady mi. Saan na apalubusan da kita? Dita sa bali a boarding house. Open ti inom, kan oray anyang oras. Mabalinda nga agpastrag iti bisita. Lalaki man, wano babae. Aldin? Amukit adito iti boarding house mo. Tanakita ka idi. Rabiin Amo, May agawid kan. kasangsangpet ko lang. Pagawidin na kon. Anya nga karamidam dito eh. Pastragan na kon Ha? Mabalin sa ti bisita dito iti boarding house mo. Sige, umunag ka. Darasam, tapnaawan ti makakita kan ka. Ay, kumusta nga tamot ka ni Kathy iti boarding house na? Kanto man bisitaan bakit?
Mayat mo't kit di agwaywayas. Tapno masursuro na ti agluto kan aglaba. Agam na amangan mo't no masurusuro na ti makibarkada. Dagitan tumot ngamin ti adda di ta panunot mo. Iso ti uso itan, dagit agtutubo. No adayuda ka dagiti naganak da. Imbis nga agadal da, makiboyfriendan. No makibarkada da. Saan nga aramida ni Kati dayta? Di mo may bagaday ta, bakit? Iso akasapulan lata, amapan mo bisitain ti anak mo. Ala ka, apay apinastrak mo kano ni Alden ije boarding house mo. Shh! Naamon min Asig na tinangibaga. ni Alden. Anya? Mabalin gayam ti agpastrak iti bisita ije boarding house mo. Uray no rabiin. Mabalin Basta awan ti makam mo. Anya, Ilamang mulaang mat. yak maaramid dayta. Ay na, nagturad ka. Anya ngay, kumusta ka dito boarding house mo, Kati? Nasaya at matlat ta, mami. Unay matan. Nakawarwara dito silid mo. Awan oras ko amang urnos. Anak, saan akasta? Rumbang nga iurnos mo dagiti gamit mo. Kitaon ni, agkaiwarada. Sigan ti mang urnos, mami. Aglutluto ka kadimot laang iti kanam. Amo mo't at syak amo ti agluto. Ha? Puro ginatang latan ti kang kanam? Wan mami. Iso akasapulan anayunan nyo ti allowance ko. Ay na. Kasla dakdakkel san ti gastos mo ita nagboarding ka. Ngam idi agaw-awid ka. Kumusta ni Kati di boarding na, bakit? Nagwara. Iso anapan ko pa'y inururnos di silid na. Eh, kat ibagam ko matirumbang nga ramidan na Kasano ngay, ang masurusuro na tagtrabaho. No, di mo isuraw. Masyanak nga rod. No, da panawin ko, siyak tuman timapan po masyari di boarding na. Di nalata masursuro ti agbalin nga independent. Kunakon kahit. Ala, bayan ta pa'y laeng. Barang makapagpanunot tumot laeng. Inalam ko man dagiti mureng maw, talabaan ni Nanang maw. Laba akon, lolo. Kaasimot ani nanang no ipalabak pa'y dagiti nagmurngak. Kuna ni Nanang maw nga umay nalinisan di boarding house maw. Tama nga no saan mo kano amasangaw. Ni, apay kumamat ajak masango ngay. Ata ado dagitar aramidom a project maw. Masangok, lolo. Ado ti aramidan nyo dito'y balay. Iso adidak pa kadanagan. Ne, anya deta bagngawit mo? Murang ko. Ay unay kan anak ko. Iyawid mo dagita mureng mo. Wala. Diyak nga rod masango alabaan. Apay, anya launa yung aramidom ije boarding mo, tadi mo masango. Project, kun adupay. Daddy, ikandak iti pagbayad ko iti boarding ko. Mala, ikan ka iti pagbayad mo. 2 bulan. Nakaungong ti landlady mi, no sana ka makabayad. Kusilap ako silap. Sige, bayada mo ti 2 bulan. Kati, umayak man na boarding mo intong rabi. Apay pa'y laong. Akit kita talang arudan diti campus. Kayat ko, jada privacy tamot Ada ti landlady mi. Kat intong nawan Winarningan na kon. Tapay, Ada nang itanon kan kwa na apaspastrakan ka. inong tan na ka? Saan makit di? Ngam ko na nga ipulong na kadagiti naganak ko no ulitak timang pastrakan ka. Di mo patpatsin da ita. Amang ano niya ti aramidan dagiti dadakkel ko. No maamuan da apaspastrakan ka iti boarding ko. Danag mo na ya. Kay man, inakon iti sumaron no a klase. Basta umayak Makaammo ka. Ito'y tawa ti pagnaan. Anya? Umulikan. Sige, mabit lang. Aganet ka, amangan lumatinag ka. Kunak man no agawid tan, lakay. Tumagas ta pa'y biit ije boarding house ti anak mo. Sige nga rod, nasapa pa'y matlaan. Ne, nasitig tamat langan. Kasaritak man pa, ti landlady na. Naglaing kamot gayam nga umuli, Aldin. Uy, di nakman katawaan. Dandaniyak lang roden na tinag. Jeman nga rot sigarilyom dita. Deta.
Ibusuntan ada di arak abalon mo. Ay, katuwa na. Ate! Dadim. Anya ti aramidan ta. Ako. Kate! Adda kami kini mamim. Sukatam diri daw. Ay, magnakaichitawa. Anya. Darasa, Ate! taidulin ko na ito arak kan sigarilyo. Wen. Mabit lang, Daddy. Kariring ko ngamin. Ingkan, darasa. Agiinom kayo dito silid mo. Saan, Dan? Di mo ilibak. Agat arak ka. Asino ti kadwam? Awan, Daddy. Agpudno ka! Lakay, saan ka kumangaagungat? Jak malapdan ti bagik. Eh, Kunak manugad adal ka. Sa bali kayem ter aramidem. kukwa. Ala, kasaritak ti landlidem. Anya timbaga jay landlady na. Namin ano nagaya man a binagbagaan ni Kate. Ngam, sana dumdumgag. Adumat tinadara sa pinastrik na dadya lalaki, iti boarding house na. Anya? Kunakon kay. Idi pa'y laeng, amukon, nga dati sa balingar aramidan na. Iso nga impilit na tag-boarding. Ay, Sayang ti panagtaligtakin kwa na bakit. Pinirdi na. Sayang laeng ti panagadal na. Ado, dagiti na ikan, iti waya-waya, ngam di daam mo nga aramatan dayta. Kat gapo taawan ti mangbambantay kadakwada, aramidan da ti kayat da, oray pa'y maikaniwas. Ngam iti udi na, isudan to ti madadaal. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.